Rainbow Mizo Channel kalulom le thau chawa voin hi July ni so mania clear tu le ngai thatu te chibai kabuk thau chau hane US le Iran in kara tension sang tak alom chunjom zela weather war thleng thaya hria tani wangin Israel tho maron rington viau toa Iran in avona le US in aphut te engma Israel chuan ti atum lawa Iran in dona kirle tu le Iran van boruak ka thunai na te lalet le turin an chathai rangani ti an puangjui hane Israel thirna hi tun thleng chuan adikang reng viau zela Iran phubalak na Gulf ram pathum Qatar te Kuwait te Bahrain te missile manga han bai kha dutok mailovin an huang an ron zawa Jordana US base sang te missile mangin an kapzui le ta zoi mai chu chuan huam zau zo ka in dona la mapan ti atilang bok ngane Trump chuan in rem na chu atop to tia asoi nuwa anduni chuan US Iran in rem na chu alapom thai ti asoya Israel ro chuan Iran laka in dona alatop lo ti anpong zui thung Islamic jihadist ho laka Israel him malo chu top san antum lo ti ansoi boka Donald Trump tha hanvo mek line technology lam kai noi device rang da chu US President Donald Trump thana tan man thaini ti Israel chuan anpong zui bok ane amasain kan video hi like le comment te milopek sakle thau turin kasom chau ane nimin kan chanchin tharlama khan karon soinwal towa Iran chuan US in Busher nuclear power plant bulvel aron baiti report om nuwa Jordan lama missile so manon thonani ti nizan darsarile minute somthum khan the times of Israel chuan anlaron report lat maya hemi ma hian Iran nuclear power plant perimeter chunga US in abom wangin thilhlom atheng theini ti kha hanlo saitowa Iran chuan Kuwait te Bahrain tele Qatar lama drone le missile akap chokani ti bak kha chiang taka hriat thei ani lo ni kha ti chuan American military ten Iran ramchung mun rang hanon baile nuwa Busher nuclear power plant chevel anon bayawangin ahim lo hleni ti ansoya ti chuan Iran chuan a chan let na tan Gulf ram pathum heng Qatar te Kuwait te Bahrain te abeizuya US military base omna mun te antarket bernias soi ania ti chuan Jordan lama missile akap chok le ta pot mai bok ane The Times of Israel in an report dan chuan US le Iran in kara April kha ceasefire siam to chu anin ka ton na wangin ahim lo renga nilai nilamatang khan anin ka na chu anasazwal hlea nimin po khan Iran chuan US Navy 5th Fleet headquarters omna Bahrain le Kuwait te Qatar te chu missile tam tak mangin trum tam tak abeinunani hantia chumi nuwa chuan Iran Revolutionary Guard Corps chuan Iran State Media kaltlangin thuchua anon siama Jordana airstruck military base lama ballistic missile som chuang ankaplu tani ti anpong le ta he chanlet na hian US base te chiat na nasatak anthenani ti IRGC te chuan anpong bok ane Masha Jordan sarkar chuan Iran hian missile pariat vel mangin anon bayani ti ansoya heng missile pariat te hi air defense mangin hlotling takin anlo dang chatveka mi tuma he beina wang hian thienom lawa chiat na po athleng lo tin Jordan official media te chuan an soibok ane Jordan rama khuan US base atam hlea US sipai tele Air Force base te Navy base te haum nuala hei hi Jordan in an himna tana anda tirani pakhata The Times of Israel chuan nizan khan heng mun te hi bei anime kani ti hriat tirna siren Jordan ramchung mun ranga ari roi ni tin an soibok ane Iran Islamic Revolutionary Guard Corps chuan US aggression sipai chakna manga neknang chi athengnon leni chuan khovel mun ranga US military base te anla bai chunjom le zeldona US military base khoi muna ma him aum lawang tin vauna anti chok zui bok in dona in Jordan akang kai wang hinge US in air strike akalpui chu Topsan lailo kani phota US le Jordan in kara hian in muthiam lo na thren kha thaumani ti kanron soitowa chu chan ber ani mtiro ahriat lo ane heti meklai hian nizana vek khan Israel chuan atulani chuan Iran chu avoi thumna tan po an beile thairengani ti ansoi ni din The Times of Israel chuan
Thomalen Zia Hanon Soya report danin Israel Defense Minister Israel Katz chuan Nizan Khan atul phot chuan Iran laka in daunale beipui thak na chu antan le theni ti asoya chuti rualin an beileni chuan chakjok le nazokin antidonani ti atiam bok pilot training zoto te an chuana tur hun an manna Israel Defense Minister Israel Katz chuan Israel sipai zongjong ta chu hanin buat sai veka hanin ringrang bok van bo ruak lama thunai na air superiority kan nei le thainan le Iran kan ron beilea an hlom na zongjong te kan pai thainan kanin buat sai rangani atulani chuan voi thumna tan po kan beileang kan kirleang ai chuan kan kirleanga chakjok le nazokin chu chu kan tiang ati The Guardian chuan Israel tana hlom taka hlom thairang chunga Iran le US in rem na han siam chu an thlop thailawani anti The Guardian hian an report zeldan chuan Israel le US hian in hlattakom chu an tumlo rualin an thu alain mutak tak hlei theilowa Israel Defense Minister Israel Katz chuan US President Donald Trump Israel in Lebanon an chuasan turania an chuasan ngei bukang ti asoi chu anol thu apuangani antia Defense Minister Israel Katz chuan kan sipai tenen Lebanona kan luta chumi tan chuan tuma phalna kan dilowa chutiang bok chuan kanom zuizel nan po tuma phalna kan mamolo Galilee le ache vela cheng tele Israel mi puita chu Islamic Jihadis firfiak pol Hezbollah telaka hum him le Israel ram ti chet tumna tanga hum him hi kan mo phurna le kan ti turani hati Israel ka chian asai zeldan chuan Prime Minister Benjamin Netanyahu nen po kan soi ve to angin Hezbollah chu Lebanon puma ral thua mantun lawa Israel marlam khua cheng te tana thil hlom te abo ma chuan US le Iran inram na thuthlung siam tumna wang hian Lebanona security zone atangin kan kirdon lawa Israelin angai danang zelin thutluk na kan siamanga kan na kan chunjomang hatibok Om Zebera chuan US hian Iran nena inram nan siam thaina turani chuan Israel hian Lebanon ram chunga an sipai an da ta chu nuk kir turin hadua chuti rol chuan Israel hian kilrang tranga bei an lo to na tranga an chu tin Israel hian an ram marlam rambung thentatan a him lawani ti hi an thutluk na hania heiwang hian achan lewang te anor tu ta chu engpo ni sela Lebanon ram chunga Hezbollah firfiak polte noichimin ni ma chuan chuasan an tumlo ane Tichuan hemin huloka hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu poin Israel sipai ta chu atul chungjong Lebanona anlom zeldonani ti aron pongzui boka kan ram marlama kan khopui te himna tura kan om angai chungjong Lebanon chimlama security zona kan lom zelang tin Israeli Air Force pilot tharte passing out ceremony asoya Lebanon chuan Israelin antiamangin anram chimlama pilot zone panhi chu Lebanon sipai ta kutahlana in hnuk dok masaturin han phuta chutianga Israelin ati chau chuan Karlea Rom Khopuya direct talk naile tura Rom manna an siama an telchawang ti an lo soive to bok mase chu Israel hian ti atum lo niin alang ane Iran chungchang soin Netanyahu chuan in remna omemo omlowe maponi se Iran chuan nuclear ral thua manei don lawani hatia hei hian US le Iran in remna thuthung sia mantum chu trulan tivak lawa an ngai ti anem heta Iran nena in dona hi ala top lo tin Netanyahu chuan apwang zui boka Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan harsat nom to sa baka harsat nale boina thar alola chobel zela kan thurwal pui ramte an hnung tola kan thurwal pui ram tharte an lo chok vezel thobok kanin buat sai ranga engpo thlengse kanin peivek kan thai ngil ngai lo le kan hriat rang thin om chun thil pakhat chu kan melma te ain kan chakjok rang turani ti hi ne hati heti lai hian Iran in Israel awawa Lebanon achuasan lo chuan an bai mai thaini ti an puanga The Times of Israel chuan chu chanlet natan Israel Defense Minister Israel Katz chuan IDF chu Irana military campaign tran thara chunjom le turin ain pe felto ani ti apung boka Katz chuan pilot tharte pass out in khoma hian thucha soizuin IDF chu Iran van boruaka thunai na air superiority lalet le turle
Irana Israelin mani chawin blue and white airstrike thar kalpuya an hlom na thei zongjong labau turin kanin pe hle to ni hatia atulani chuan avoi thumna tan chuta chuan kan kirle angai chuan kan kirle dona tunaya chakjok le nasajok fe hian kan kirle na chuan ngong anei dona ni hatibok The Times of Israel chuan Israel kat hian in dona chunjom lea Iran nena in dona thar kalpuile turin signal ati chuakani tin an report bok ane Gulf News chuan Israel le Iran in karbo ruak he athalawa asong tel tela US le Iran in biakna pot luchia in siam thatlai thailo khopin sipai chakna manga in biakna ain letmek toa Hai mai hinelowin US airstrike Iran in achan letna wangin Gulf ram engemazat te anlungoi lawa Iran laka anthin rim le boka hengbo ruak sosang tak kara hian in dona Israel aron kirvele na hun chu anhai to hlein alangani hantibok US airstrike kalmek din mun hi kan khriat cha kan irinuma White House chuan Iran ne na han buaina le in beina hi raidau chung chunjom thei ani wangin chumi tan chuan in bot sai mekania US President Donald Trump chuan hun local le tura malak chunjom zel na tur chungchanga le malam huna an kongzo tur soi honan senior advisor tele National Security Official te Nizan Khan kokhomin meeting anaya mase meeting thupuanero annei lowa thupani tin Associated Press chuan an report ane Israel Channel 12 nena US official chuan in dona hi nirai vaklo atanga thakhatvel thengpo chunjom thei ania chu Iranin Strait of Hormuz sumdong longte an beile beilowa ain ngatani hatia official chuan tuna in beina mek hi in dona anga kalpuila nilona sa kanril ruput mang kanhriat tirna mai chawani tin asoilang bok blockade chungchanga po US in Iran longchol mun pot te naval blockade manga kharle chungchang chu ngai to jinga pakhat ania hei hi President Trump chuan mipui ma po alo sai towa mase final decision sia malani lo tin an soibuka hetila hian Israel point in dona lian zoka chunjom na tan in bot saina anei meka American aircraft ten anman Israeli military base te Engtin Nevatim le Ramon Air Base te chu Iranin aron beithaineris asang lutuk toa heiwang hian US Central Command le IDF te hemikonga antho hona chu chunjom le anito tin Channel 12 chuan an report bok ani heti mekla hian Reuters chuan Nizan zanlai pel nu darsom panile achan vevela khan Mer News Agency le Iran semi-official media trend khatten report anpek dan chuan Iran ramchung busar khopui munrang thilpuakri ring tak mai hriatani hantia nuclear power plant omna mun hi US sian an beile near hriatani hantiboka haibaka hian konarak le chogadak munate bompuakri ring tak mai hriat turomani hantia mase American official le CNN ten report an pe katang chuan US military ten heti hunlai hian Iran laka airstrike kalpui han nei lo tin an report ve thung ane Waynet News in report an pek dan chuan Iran hian anti dan thin panga yangin propaganda trend khatte vordar antum ni na hriata anthu phua chop US in Bushehr nuclear power plant chu mipui torna turpo ngai tua telawin voitam takan beitoni tia thuchua an neinuala mase hetianga hanpu theina tur hian an manin bom hi antipuak zo kani mai thaitin an soibok mane he thil thleng chungchanga hian in pu ton na haumeka Al Jazeera chuan American MQ-9 Reaper drone 10 helai muna hian strike an nei near hriatani tin an report ve thung ane hetiang boina kara hian US President Donald Trump nunna chu ahim lawani ti Israel intelligence 10 US nena an hriatirta tukin lama The Times of Israel in report anpek dan chuan Iranin Donald Trump thatumna konga kongthar hadwang mek ti US nena vaukhan na warning anpea Israel intelligence ta chuan US intelligence nena IRGC Gut Force General Qasem Soleimani tha ani nuwa khan Vantlang ma US President Donald Trump chu tha anlo tiam toa mase kha thu kha are wangwang nuwa ali khamanai tha ani tak nuwa hian Israelin anen thlakna chi hranghranga Donald Trump tha tuma malak na tam tak homani ti an hu chuaka Iran hian bomlian tak mangin Trump hi tha antum lawa silai le ral thuam hlom tak manga tha po antum lo boka anthil tumber chu electronic device te tipuaka munle muna in thana thlentirani hantia
Israel intelligence hian an soizel dan chuan President Donald Trump hian interview tumtam tak anaya indona kalmek lai ani wangin nikhata po interview tam tak anaya media chi hrang ten an bor luai rang boka chung media person ta chu Muslim ramatrangaron kal media tam tak te hanom boka video camera le camera pangai lian tak te mangan la om rang lain ao chiangzo kalak theina tur hian ama nai tak te phone te voice recorder te an keng thina chutiang electronic device mangchuan Iran hian thatum nan nayani ti an thrila heiwang hian press conference semo media tene na in biak na anei zonga media person te lathayang bera ao mangayani ti le film khur takin heng interview te hi akal pui angai toni ti an thriat tira Iran hian an tumdan chuan heng media person ten interview an nei lai hian electronic device chu tipuakin thijil tura ruam manna an nei ani anti nimin lama kanron report a khan President Donald Trump chuan an tha tur lisa koma tukin po khan chutiang thil chu kamua Lis zonga an tha tur jinga kom vekani tin alo soito ani kha Israel US intelligence sharing atanga halan dan chuan electronic device te tham tak po awom zone mo alu hnai waya te nataka ti pu ani chuan nunalak theina kong ol sam tak ahong dona Iran hian hetianga hanro manna chan chu President Donald Trump nai waya hian thijil pol ho ten bomnen po an hai theilawa Mase Donald Trump an nei theina kongom chun le ol sam tak chu media person tekal tlanga hetianga electronic device ti pu hi ni tin an soibok ane heibaga hian Israel intelligence chuan kumsang ni somni pali in thlan campaign laya abengan ka pokha Iranin in rolna naya habul tumtu berani ti an soiboka press meet ne na cholhui kil ho an tumlaya silai manga tha tumna lom tonen pokhan Iranin in zomna han nei tin Israel intelligence chuan an soibok ti chuan heng an lo tum tona zongjong te a hlo cham zelawang hian tuntruma Iran thil tumdan hi chu President Donald Trump tan hlom takania invention ani lo mai thaya chuwang chuan press meet naya om turani lo anti